Ashafo ni adofo mami nchia mo sanso e mama akwaba ne na obo ade na se so de ewrada foforo mu na busua yesi da ni da nyina ade chi na ade sanyina na ase foforo esi na asem na ebesi no nso ye fam futuro e de ye etu ye ho efo ene ye mami bi e wo fidiem ha sei na ne sem a wode e ba ye na busua emu o rem papa papa ne yesi ka kunye di nkokoro no ti yanko ne nkonkoti emfemfi ono akse no num na fe ye ba na futu bi e wo mu wafa wo de na msuma fa me de ne de etu ye ho efo na fe nsu ya kye adwen e de afa ho ye nko ne nkonkoti no embra sisi mame na what to say ya na wo be kasa de ne de me ne wo be wu ha o e pa ocha yakopon ti bia wo bibia ye fine un say wo ko Kenya me ase ne de microphone ma wa oje ya we hello testing my tried to na che say mic ni mu da ho ti ma bie mama ye nko e wo na anam pa cha me nkra ne wane sam na gbere na me wo okay ana me bo bra kakra fine me nda 12 o'clock o so 12 o'clock ahmache na me wie adwuma no nso 6 o'clock na ede adwuma mpacho mpacho me ye meat pie oh I was some na boy ekurodu anim na ye adwuma ya abotre nti we start asa we start na do we dey mesre wo memo ato aso na MP women's wave empowerment for nyina etie meat pie no for be 5 minutes train and so we start na say we ye na say mpacha matem damase ba mo cho se me start ya ena me pese me ndafo nyina etobi nti na me din kosia na me de ye okay ena mo me din kan yusu flour okay me proposo e bia na ada ho acha kakra nti me proposo wi a me wo baking powder okay margarine nutmeg e wo so nutmeg okay na me de afra any margarine okay nti se me wi a me mesi ni nyina ni enchire na me de amese nti me mesi ya na me hunu se afa na anka na aka no nyina me de aka ho nti me wi a ne ye de hin pa che se bia de maka na hwase te se dia me mesi margarine no okay any esam no na me de afra okay nti me mesi abon se na nyawe ni nyina me se obehunu se amesi kama nti amesi wi a yes afi udi insuo begu odi nchi begu insuo mu sorry na odi gu insuo no mu wi a no di bi atesi ahwese odi gu atres no de gu tetras ahwese nchi wo mu a eda no ma nti wi a na wa pa de ahya wonsa na wo de wonsa no enunu insuo no mu esam no fra no na odi insuo no esa eguso esam profo dey say fra okay yeah na wo de nsuo ni guso bo sa na ye fan bobo kama ka nti bo hu na ayesa ne margarine na ma na aye soft kama nti wa ka sa bo hu se baby ayedu no eye okay nti wu wi a obi o ye onyama nyina sisi wo na me di nkosa wi a me di nkosa me twitwa ne te se twitwa generals no wo ye na round sa akopu na ne to na si okay that's what you are saying now nti mi wi a me fam meko no me di green pepper any cabbage any bia carrot no okay na me di afra tin tomatoes na me di egu inside me be inside tin tomatoes ka ni nyina be ko meat pie ni mu pachan me di gu you couldn't ni we say no nti bo say na amana bright bright fine amana bright nti wo di shemu sa na do kwakwache phone no mu a na asate se esone ewo ahono sare na aya ko na wi anso a wo de kosia ni yok ni bi na wa bo na bi o de tin potatoes ni kakrem na o de mix nti wo de mix a do koshemu pe bon se na na me try na editing tomatoes ye on se eyi na shenu se taste ba you know egg ni mu okay ama se wo di a what is a taste what is a koto nkosia wo abonte mo de mekoni ade dia shemu no ntinya ne wo okay next amana e taste to say one fan one fan nyama no anshemu sana nipa ni dia bonso na oye cheko but so de nyama no mesesa na ma ofiri flavor no more okay eti basa no wo de kwachima na but you be the kwachima now pie ne say me pie no yes hot french mu anka we pie ne say fessé yes fessé yes
Mama. What's the French in Kayes? Ah? Will Fessé. Oui, Fessé. She me na na bi ho e ko di wani. O se me ga trust for the puma beba. Du mo be di wo lo. Okay. Aya one job bra wo meat pie. Ye slice kosua na di tin tomatoes ni cabbage ye ahanko a na ubenya no. Ye to aso. Mama boy enkomo ne enko. Enti no ama nkofo toy pa. Okay. The coach me twa kwan pa me nante ankasa. Me di Fijantuma road na me de ko Bekwai me de ko Tigalu krom na ma besen de akwa boy me de ko hospitals ni ade. Okay. Nti me sifu no so na eson be ne tenti be se nti me hyehyɛ na ma ya akese no so me bie nkosua no ho na ehwe wo sifu no mu. Ay. Nti sa me panimpa no ho a se na tibia no. Obefrem Nti ebu so obu sabere nya na wo nya me adwuma no. Empache na satani ankopon we din ka fra me first but na me sha. Na me bo meet pie ne ho ne Matthias e Nyankopon friend no offer first one net say okay first one na offer me no na na me nya hunu ye na me obi ana me sum da ye pa okay na me nya hunu ye nti me kon so hwe bi mu na ade bi free me nsam na me hunu se me hwe ase kakra bi ana ma soro ko djuma ni nti na ma soro ko no na aye basa because na mo odu enti me ma de bi fi mi san hu se am se ma tene fie kakra na djuma na fa me so nti na ma sa na afa na de sa tutum nika e ko na ko pon chen bi okay buan komo no so e na yenko yanim ahanti de na de wo ba wie mpa o cho sa djuma na me ye no me nya sika kakra wom ena me se me de betwa blog me so na mi samina na me boa no pantu no wabobo ntabudan bi wo hono ma onua ne kenke wom to ayi no se eku a se mini hanom a ahanom ayi awo de ade me ne wa na ye bibia o nana mpachan o de say me de o de mami eku a mami eku o de eku a mansa okay enti na wo boa no no ka asen kire no ka kire me se ahanom de aya wo de a enti ade bi to be ready bi ade bi betumi aye bia obetumi aye but atom na ekro ni mie ye ekro ni so ye company enti na nkofo nche amoma dan ebi a wo ba ha o mankasa mama wo dan ade ekro ni nyina ye company pepacha company na sisi ni dan okay I think Matthias company na sisi ni dan nti ebi ho no ma so wo ye weka mama wo dan nti na mo hye dan tan si dan wo ekro ni no mo ya yin nkofo a ye start say de be na ye si dan wo ekro ni mu ho no okay enti me fi ase a me bo bra na sika beto me sem kakra na me ma long ma hormu nkrasifo hia metuo no good kwesi de bi no ni ade na mo ba bes abeje sika ewo me now malone mpachan now malone bi ti say no na me bo besia ade ma kokofo any sika fa nsempem mpachan sika say na otimi de bani baba ko obi anka na anka me fa ni say so obi pe 200 million na say 20 million 50 30 10 okay otimi de mani mpa no yo na acha kakra mo na afi eba asa no me ka che papa se disi ade me se amati so na me so me nya mo fa so kakra nti me se me twa blog na yesi edan wo dan ni ho no na me ka che papa so ye mesi ni na osi dan company no kwampo fa no ani na odu ko company ni mu nti oni me start say ye twa blog no nti me ani ni mpa me fa me mese na koto smart in the bar ebi ana mini so papa o ma ye kofa ehwea no de begu ho na wate cement no de ogu no amese bra wanim kakra we inti u si dan no ana ye wa wo modin bo musika no me pachan me ko to cement ne bia 5 bags na me ni papa na betwa inti mi ana me mese mota no ye bibia inti ye sinsu a na me ana mas de si in platform no so na papa no so ya to aso no so plaster ko okay de tie no se enra ye hia nkwanhia ka se pa wa ha ho ye hyede tie mam bia samu aba ewi ase bebe ode ku wura ye no ka kitikiti ko de ewra mampunkun ni mu bo wasem ni nyina tofa na me hu se ye wo dan a wa wasi hu asem na wo ken ana wo papa dan a obo anuma ni si ye mpache de bi mi papa no no ye mesiri na me no bua me Emma will see. How many rooms? Mpache 6
ɛna me tu kwan na ɛsan so de nkae no ɛbɛ to aso nti sese ni nyinaa yɛ sɛ nti akɔyɛ 10 bedroom mpachan ɛwɔ hefa mpacha wa samna boy ya wo mpachan ɛde na esi nti aba mepacha dia mewura na meso mama esi ni sɛ me kofi hɔ no mo a na ɔmo pama me nua ba ko podo se me di omonum nyam nti me kofi hɔ no me fi kamera me si fo mo mpɛ na ohumi a ɛwɔ sɛ obobɔ me popo no me funti bɛɛ sɛ nya bɛ sɛ 12 years kra na me kokro no so da na me gya na me bɔ me bra bia me kokro mo no bia na ɔmo bɔ me enti ade na wo kɔ hɔ a na ɔmo bɔ onye ɔmo nuane wo ɔmo nuane me na ade na ɔmo boro wo me kɔ hɔ no ma so ɔmo nyando aka kyerɛ me no me kɔ sɛ me di omonum nyam no po de nam so me tu kwan no na utu kwan kɔ he me kɔ Liberia oh nti si Liberia kasa me pa che omo grofo no metene ma ko ma me bie kakakra na me ade Chris Gallup it is sorry organize Gallup okay na dey biem Liberia ho ko den wo me pa che minuanum no mo ha me na ma me ko e nti ko na wo ye den pa che me pa che me ko me ko tu brodo na me brodo nso ye nti me ko tu brodo na prophetess ye nyame adwuma no nso e wan ko ye no ho mpa che me ni nyina ka ho e wo ye wo na Liberia na edu ahoma cha na me preach wo de kasa be na preach me de o mo kasa na me di preach be 1 minute na me hwade me fa mo kasa say aha wo Nigeria waso ahoma che na wo preach den anka na wo be ka ho asem bacho eni die ma say me nka no ho no mo kasa mu ana say me pese wo ka retwi mu se bia na me kasa fa adwama mo ho na me kasa fa atemu ho na me kasa fa na fa di kasa no e preach am mahwe epa wo cho na me ka ne se bia se me ko preach a me fa free se bia onipa no be ya ahosiesie so obenya heaven na wakọ na me so na me bisa se me pese me ko heaven nti me so me pese obi nso enya kokko bi heaven nti me ka cho me se bia adwaman nyama basa mfa kwan mu kro no ene no kredie aye kan Liberia mu ne enko please my peoples I want everybody in here or you are this way prepare to try to go heaven me ko achakakra mu but prepare to go heaven as and now you are free in Jesus so as and now you can repent your everything then you come back Jesus. In Jesus name amen you can nyina no kan opeso chese me pese o se jomfo man ntebrofo no Liberia bofo na me kan me pese na me kacho me ko Liberia ho no me kacho mo se enyanom ni adofo me sra manim die mu a me pese wa wo fi se family wunja baby a wo de ko heaven be ye ni ye wadwene ye ehefa na ejina e betumi akọ heaven amana ye because bia na me nyina ye me paucho heaven e die em se onipa bia ni papa ni bone na bone nso ede ndi se bone kito obi na se wa mmia wani antwe mfi ni nsemu a obedia ko okay nti nipa nya bone ye no mo ko heaven yo enti usi Kate aye dey e paucho Kate me papa no me jam ho na me tu kwan senya me kan na hyase no na me jam ho na me tu kwan no me ba na me omo wo samna boy ho na me ba se mba behwe mechi nti me ba no na me se me busuafo no bi wo kaso ho na ma chia ho nti me ko ya na me kokocha me sisa peni ba ko ne ba wo kaso ho na sa Kate nso yem papa ni nua e ba nti no den na wo pe free Kate ho na me ma producer we Kate mra be so trinity a e pese Kate no okofa me papa ni fi samna boy ho me ko na papa ne wo ne ho kaso ho nti no anam sa no me ko ho no na pepesa wo papa no ho ene ye dan ne asase dan ni sika ni na na edebe ayira nti so nkonkofo na mfiri ono mo a nkasa nyama ni nyina ne nko a enyara ani ti na ma me ne no pesa msaka no because msaka no so anam so be ka aboy ho no mo ma wo ho no okay to bonidi ne to nkrama no de wo perfect no ka che e bia no woti sale hwe Kate mame bonidi ne to nkrama no mpa Sister Kate wo de kasa wo bete mpa che me chia e wi abri mpa che me wo Inshira FM 104 104.5 FM na mpa che me no ka say
eni die mu a ada no be fa papa de ne ba wo nchen me ka kire we say nka ma me papa ne nko back na wo ka kire papa ne papa say wo nko say we hu nti me say wo nji ntum na me ja ho but me ko sam na agbaye no omo say wo frɛ wo e ka kire me si say me ba me nsi papa ne nyoma nti omo mo me nti e ba ne saa no esi enya ahoden wo me so obo me nti si ane meje ada me tumi nko ho ani ma sa wo je dan na fricate ho akwa abefa so abema me sa aka japade no na me gina so ne me dan chia no wa homa no so boni di na chia no mpate Kate good afternoon eku mi sa na me ne wo e ka na ma ne nyi so bi oh Kate hello se beso mo na wani hu ade mpacha se ya me ka se me nkoma obeka den na oche me oh en commission de ma metumi ahya woni se ye hwe ebu ha me obi wo da ye sum da bi se ya wuti hei wo kata wani a obetumi ahya me nkom me nkata me ni ko metumi ahya won hye me ni nkom okay me show nkom se afisi se na Nyankopon aye wakoma so ade ama ende say empire na obama me ko me metimi ahye nkom sisia yes mpacha ne hye nso me hye obi mpacha me hye wo me wura sunsun mu bia me say o negative ehu abie ama positive way anako kano nti ama eje kaka hello Kate say ya apo me yenso ye ho ye wa hapa woni modifo ba akua emisa oyodifo na make Bible say ma yemfa yensanka ne wasra no ma mi me pato no de so oyodifo me de mi hu na difo bi oye odifo tanto de mi hu bi da what say dan 10 bedrooms woni anum nyina maje wo ba wo kra na mo pam no ne ade adai me pato do ka nyina ani mu ai obuwa so yodifo papa me no me mame ono ne papa no mo mo ye ntafo eti no omo mame wi papa no bedi hepro me fisinya papa no bedi hepro nto o yare no ena o ka kire ni nwa ba ko so baba me mame sa me na me mame wo me nsai ana o ba ka me mame ho me na ma hwe papa na me mame wi 2 years ansa na on so papa no bedi mi 6 years me na ma hwe papa na me mu ni sai me papa no kwala bele mu na papa no ya ni netuna tu ya 24 years was am na boy kodo mu ye hu obi a wo krom ho no mo da kokosi se papa ne yare ya ba wo nche papa no yare wanyare wo kan wo ho no wat mimi wo ye wo fase no wo mi me bo na wo krom ho me mami me pa cho me fra hwe wo ye papa mimi nyala wo ye wan wo sama boy almost se no papa akati papa se wo hwe ni ye mami na mimi nji sika na me fa ma wo right wo ka cho me se mimi hwe papa na so many years na papa ne tira ya me mami papa so me da yo ana ba ka tira me se wo mami me pa cho on ko sama boy me ni sama boy ho ni stress ni mo ya da na wo ba ka ho no masem enya ni nyane me ehwe ni 20 me ehwe ni futi sa ma mo da oh bibi ka on ko sama boy ayi no mami chasa ne to amba ho no mami kwayi o kwayi na kokko wi am papa na o de ne ba o nchen me ba me no ka cha mi ko sa papa ana wo se twa wo ka se ni pa eji fintu wo mi kwasia mo tietie me mo ma sie na sam oyo di fo trofo me di fo ya no di fo on kan kure na me so be o so tro bi oyo trofo na me wo ye ko shi wo wa no papa wa no hwedi wa no be papa me ko be hwemu me ni wo ja no ba so ko di na gba kro do no mo no hwe me ni me se asro bofo ni obe di ni nyanyan sa wo pa wo me fa me ba tobo
Kate. Wombra. Kate. Wombra. Wo so sumu Nyankopon, me sumu Nyankopon. No abafu wombra. Epia abafu ba. Wo ka di sa wo ya kronfo papa wo ye ko shini. Na Okoshini otrofo. Ah. Hwe ona ma mo buo me. Uma unianom ne bro. Aya odifo bay. Obuwa amie. Onye odifo se. Obuwa. Me am katro. Apejade ne kura wo. We no mo bro wo. Kids. Obuwa mami. Ope bibia minu. Ninya no ebi wo esama bo onko. Mini ni fiye. Ni na no. Oyi bi wo she yo so pass fare. Asapia. Minimu. Obi o turo fota ani de minimu. Wo de le sia. Yo, onse ye be sanyo. O ko shini oba o turo fo. O turo fo ka ta no so ya. Eyi sa fo wa se. O ko shini. Aw, me ba Kate, say ne ba tobo. Edan ya wo kan wo se medan no wen. Ma mi e, o ko sama boy, me wo ka atua. O ko sama boy. Ono no money, afa so. What I will give my money kronfo. Yes now. Oh, we are kronfo be ni. Kon konseni. Kon konseni. Yes, I wish. Otrofo. Kon konsa. Say where's the comfort? Where's the concern me ba? 10 bedroom say one sem. Oh, di for ba. Bible say anya brɛ o. Hello. Mbacho good afternoon. Etin kasa me ba mbacho me do. Me ba tobo. Mbacho only anticipate ba na kasa let me talk. Because my why dey dey say me person na involve me wom. Me auntie no wo ho ne. Enye me maami ni ankasa. Me maami ona ne papa ye twins. Na pa ne yare ye de ne ba se. Sa na me na be di kasoa. Na papa ni su. Yes, so obesu sa so fa so ba ne sister. Oh, ba po na ye eye me maami mma no na ye mpene sa because na me na wa. Nti ehu se me maami no ni efi abu 50. The wabu 60 or 70. It is painful you need be doing chain. I call it be a new chain. Oh, but ye can't so near not say, no offer. Only to me, Jan was saying, Suna, obey. And maybe see a phone, and then a bread, ne sister, a war in Casua, and I'm mamma. Mamma didn't can a man who no shame. Indeed, she said, a bunny said, ni papa, ni dan. Me mammy knew because it's auntie, me auntie no. Oh, ni anu man kasankasa mo sama boy. Efa papa ni dan no hu nsemi I wish say anka ebio obet friend ni anu no ni o maka because papa ni dan bi eni ka so ha. Ana ba gina so ma memeba. Ade na wunu anu na aka no oni omomba nta wo dan no hu na Kate na opese wo ne ka dan no wasem. And the ma yes anu say me kwa na papa no o wo ne nchen no. Ana me bisa ne se papa no ye den na odidi. Me den ka me ka say me den e call back. Na ye dey go to the say one meet by adwuma dey ko Liberia. Ukoya we nyame adwuma preach no me ade nti nka woni to. Nti ukoto so papa okay to dey sana nka ya sempa. Aha, sana me fa no. Nti me kwa me nka me se me den e call back because ejapade wo ho. Owo ho no so dey a enti me nyira. Me question na me bisa o manyira me say ade na woni unuanom na omo sama boy no nkoka dan no wasem na Kate o te kaso na ane na ekam. Oh, dear enam so ma me ka sa ne say papa ne bedi ne nchen no sa enyoma ni nyana aye de be na awo papa ne nyoma mu ayera eni ho nti unuanom na o maka na so mbeka ho ma mo kosa ntokoi wo mu we mi nuanom no ba ko pe na tisi a owo ho no no ono no na me eda ne ya me dia papa na me ne eda na kire se dan ne wo dia papa na me ne si na dan no o me nya no bi anka enkrata wo ho enkrata no chese o ma sister yi ko ho no mo wia tobo enkrata no information be na wo enkrata no so me de me ja papa no ho Debbie
me say enkrata no a papa no de asase ma wo no na wo ye no information ben di ben na wo krata no so me din na e wo so edin ben ya me din ni de Hana Ata mpacha na ekwe mi say fi he ekwe mi sa no so mutumi de frame sa ono ne mi fie din wo din mi no mpacha say dem de ohima bi ne o chade na na nti ebu hono mu a mitumi di we ye we mitumi di we di na mamu di ama aba ne sa ne say me ko e hono na wo perfecate ho me pa kire say me ko hono mo no papa no won nchen no me ko hono me ka kire ne say me de papa ne ko back because nyama ne da yie nti me ne ko back no so mpode ne mama me ko ya nka nyama na anya basa enti say dey na wo perfecate ho enkrata no ana den enkrata no ana afenso no ofa chire me na me kacha ne say me na me kokodi edan no na me de man ne say onji bi afenso a me na kokodi sika no na me de ama no say afenso a me na me kokodi 2020 coronavirus bre no na me wa kra enfa coronavirus tam 2020 no 2020 then you see coronavirus tam no okay ana me ko ho me fi akra na me ko ho nti me ko ho na me kokoto papa no nti me koto papa no ana ye fa ne say me kacha ne say ha grace onye u be kan wasaba na ba be sese me di ma ba ke be wo wate ta we ni am friends how friends abetwe asa me ka bi na studio manager bofu sa ni friend no pa ni dey ni friend sa hono ye na bi ma mi nche wo se hono ye den na hono ye den na di na etwato no waba de ha abetwe di na wo de sa last name no e ko kan won sa eto ha ya friend say dia waba kon wana waba ni ana bibi na waba twe enti mi be se bi hu se Katie dey na wonyema na me ne nkasa Kate no de be ma wetu aya ne say ekrom ho no no ono no ofre ho no mo say me ba ma mesi papa ne nwama madam ho na mesi mi gina so no say me mesi papa ne nwama nti che say mema me nko efie no say na wako ho mpacha ma ko ho ma sas no so ko aye no omo aye omo juri so omo juri so ma ko ha ba na ni 3 days ya o omo dwi so but me nkofi o kofi no mo bo me pese me nunu anu o sama boy ne kasa so awo ho no mo dia na so ono be kasa dia ene no na mo dia mama me nche mu kakra ne se da bi usa chire mu he ba bi edru no eye Matias se wo se chire mu pe o dem be ko me nchire mu ba se se papa me ko bisa ne didi papa ne didi mu ha kakra he me ko fi he ne ba kuma se ba betra no mo bo me nja betra no mo aha so ye nyame adwuma no mpachan wo ye no mo fan bebi a me ye no o maton asase ne ntime firi won disi a me nya hwe bi ona ne se bi a me kiri ase nyankopon adwuma de say ofreya bibiara onim to mpachan yanko ofreya bibiara beye radi ne juma na me nya ni semshira and you know how wrong lyrics. And Kate. Hello, Auntie Kate Banner. Okay, Mr. Wo. Catch your Auntie Kate to say, Oniano baby, I must sama boy, Nunian will be one. Number ni be my ye. Nayani or Monka Sani and figure out what exactly the problem is. Now you know how to tackle it. Why? Mama, me patrol. Anyway, sisters no mama because me mama phone ne. Anyway, you could trust them. Papa ne so free muno. Ya me ne nukwe na I was shocked to say me cousin no or yes no because oba ha say bu bisa no oba tumi. I think me mama po ka say ne papa nyama so ayesu onsi. Me mama e titi papa in toilet sa ono ba so be papa no that best. Ma wo ya mi fears ma me di ha ache ha say dai shuwe ni a me wo ba che na me ka asha se me papa ne ba ne kwa ye mma no ye mba papa ne no su so ba ni nia na me nana no na ha no wo na papa ne be di ha de papa ne be di ha say e wo say me ma me o hwe ne ma me no na o hwe papa no o hwe ne ma me na o hwe papa no
Deɛ me maame bɛyɛ bia ɔyɛ ma papa no ɔno mbɛba na ɔbaa sɛ ɔbaa bɛfa papa no akɔ ayɛ sɛ yɛ ma kwan nti ne nua ɔne ne nuanom na ɛwɔ issue saa papa ne dan ntɛm abrabɔ ne yɛwɔ ne so many years no wo 4 years na akɔkɔfa na wode ne baeɛ no ɔno na kyɛ sɛ wowɔ abrɛ na me maame ka kyɛ me sɛ 93 maame ɔka kyɛ me sɛ brɛ me ne maame ma brɛ 93 83 a ɛkɔm sie baeɛ no sɛ ma tɛ sɛ dwuma no obi ya bɛ so da ye mifakyan dabi so da ye ne bɛbɛ akyɛ kakra ɛna ɔse sɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ameya kɔ bata ye mama maame ka kyerɛ me sɛ tama mi sa no na mi na no panifo nya no wo obi amoa ne sɛ me na ne boa ɔne papa enti wo da ye mu na maame ha baka kyɛ me sɛ ɔkai uhu maame no hyata de bɛ wo da ye oh atare a ɔhyɛ no deɛ you gon sense samanfo mu ba da ye mu a wo dress yo mu de ba me pacho why so me dan sɛ menim ne sɛ wahyɛ natale a na ɔhyɛ atade bɛn ko da ye no so kai ofrantoma pachan ofra ntoma ɛna ɔhyɛ kaba ɛna ɔka ne sɛn kyerɛ wo ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔkai sɛ ɔne me na ɛbrɛ yɛ wɔ 83 wonim Auntie Katie ba yes mama neba oh so me pacho ta 83 asama okani na obua ni mu twe na fa no so ɔda so mbe so bi kuni nti ɛna ɔfa no so papa ne bae no ɔba office nya bae no no ekuya na abone papa esi papa ne babo mama ne ekuya na nka so ne papa nka sa na ne papa di wi ekuya no obone papa wana wa bia so obone papa obone papa ni pa no yes say wan kasa papa na one ne nkasa na owu ye ne papa obone papa ne papa ochim no obone papa wo ye afie boy papa papa so na my brother you come yan tena brother ana no so show you no ten ebuchafo ni be hu so sumunti ana na bana so ni na obo papa awu madam amfi no na ya obo le papa tifo wo so bokrodom ho no mo enti so ya ana do to ya me de han se me kofi ho no mo no me se be ka pepes no e kwa fa so ma pepes na ayira no ana me tete fi no wo be fa no ti na ayira okay ntite rete me ma Auntie Kate papa oh odifo ba mame so my say yen kompatakum yanya ni fresa de me say Bible say osuma say yen ko osuma say de yakọ ya say yen kompatakum na yen so ya ma de ya ma ye ni nya den so ati say dey but nya say bi eni ade da bi wa miss quotation no ama ye ni na ho say de yi ewantre o ka say nyantre na so wa say wo so my say yen kompatakum nyantre de watwa nti yenya brew say nwan na yenye de e hona tia Kate Ami Kate papa mame oh and you remember producer for what me pacho you mate mami me pacho bebre eso ọdún so yo di phone odifo obone papa odifo a wa bone papa ni ti bida so odifo ba bone papa wo ye kuom ye nam nada tete oh hey odifo ba mami prophetess ya papa hey amazed by what you do Kate Pacho you be fair why me pacho yo mate obola fo na mo ne to wo preacher ya madam fo ja Kate na fa onya papa obi anu to anya papa onya so fa tete wadi nye eduma I didn't know mami quotation yen salon enfinu wo fa na ye na di na nye eduma afo ne Menfino me so me make it ma boy omo je se no nko stylist cricket no omo se tete mo fa na ka abeka obi ebe che no that's it yeah bema me mama Bible quotation yensa my 217 I say no so to ba no nya dem I 217 dey won kan here 17 say I say no so to ba no nya dem onwie okay 17 ho na betimi aka ko fofore yes
I think John 10:40. I am a good shepherd. I know my sheep. Okay. Another one. The last one. Exodus 20. I say, Mama, yes, my bosom. The ones you and then the can ma ye ada to come akakanya bebre Exodus 20. Positional kan Exodus 20 na say wo mu. Or 20 and is a 4 so 3 down. Man say do 1 down ho. Ho de dem. Bompa ma opanyini ma me. Ono na odaya no. E wo ha say. Be ha be. Mr. Brother. What about Ghana? But I remember Ghana. Yeah, but my Ghana, you know. But then I was supposed to say one pie ma on my Ghana because them I call them about so buy. Me do me year for no 250 days. Okay. Me so buy a fasting day 50 days. Ade ma ebusia ni nyina. Na me so no Yankopon ade me abaha say ye medi me asamo a. Na me jai on my Ghana san de hye ne nsa biemu. De ye musu de be ye ntokwa ne ohaw ne yare de. Ye Jesus Christ dim ye twam. Me jai nkofo mu ha no mabusu am hye mu sam na ya mesma be hye bi mu. Ebia na obi so hwe mani kanche. Ebia na mo Christos mo so ye nti. Omo ma me no ani so. Ana wo hira mo ye funu mu. Enti ebi mu di omochi di omo kwa abosom so. Ebi me pom hira na ma di afro mu nsam. Ena se bi di obi da mbosom so enduro so a. Me the Jesus Christ di no. Ahoye atumi. Me di osoro apada. Me di breath what Jesus Christ. Me se so Yankopon ompaja ne nsa. E wo man Ghana mu. Na onhye ne ho anunyam. E wo Jesus Christ di mu. Amen. Amen. Yankopon shira wate. Amen. Memo atwe me kakra bi no magye sama boyfriend no number no ho. Na my friend no me pese me hu problem no ankasa. Wa bodam pen. Pacha dem. Oni adwene mu ha bia. Bibia ntete. Okay. Ani e mehwe na mahunu se de tibia ne sitie. Why? Because na ne de se de ya ya na ye no. Adwuma no nso ya fa wo se be adwuma no de. Wo beba. Na wo evangelist. Other form of sound so and now as a Brena come when you cocoa video no. A by your mammy asking me. I was saying to was near because as soon as wake and as soon as wake. Now, send a bay I be hono crane. Yan to your boss, near you mush moo ye, near whom you all kind of crane. Now for your ship, a mass be and run and then they make me a crime in Tiasia. Say all night near your house. Say they me I mean who are sending me who need team winning night. Now it's a mammy and you more to practice it. Or no, I said, oh problem. It's most of problem and Cassavation. That's never sound so additional more had been mess or something like nothing wash it or subscribing. Update the answer from Swan. May the ever down one baby as some no about could be within and I could share the perhaps millions in the TV. That's never sound so additional. Some man think in Macron.